Kumbakat santali kisnong kibahap hapo Block R jong kamau hati constituency bakentup ya pratali kiba lapin itu kerpang shen kin sayo jingmentoy na ki project kam Pynroi batamai kiban penlet jingmut ha ka bante ya ki yeng school lingba ka jing Beit tingka na ka Chief Minister's Development Fund manla kawai ka project school kayo ya ka jingmang ka bahru pusau lak tingka bat kisnong kibadai banyo ya ka ni ka jingkershan kilong ka seder pedeng telej, umat blok Ïaid, umat blok R, laper, hi, sabuda, bat kli wang. Yang minta kimbiang hakaliang kiyeng school. Nalor kani ka jingkershan pisa kabasan pau hajar tingka ansa penbiang man usnem da UMLA bat MDC ba Charles Marngar ban kershan ya ketulap jongkino hikai hakini ki pratelikishno. Ya, Daniel. Kadang ya, ngintip. Kani ka kam Chief Minister na Meghalaya, Chief Minister na Assam. Kinsa ikundu. Kadang ke regional committee na Assam. We have regional committee from Assam. We have regional committee from Meghalaya. Let them decide.